Kizo Ipaya. Niba ushaka kumenya igihugu cyaba gifite indaya nyinshi cyangwa se gifite abakora uburaya benshi muri Afurika, ndagira ngo wumve iki kiganiro. Uru ni urutonde rw'ibihugu 10 naguteguriye mu bihugu byo muri Afurika byaba bifite indaya nyinshi cyangwa se bigaragarwamo uburaya bwinshi kurusha ahandi hose muri Afurika. Biraza kugutungura wumvise igihugu kiri ku mwanya wa mbere cyangwa se ku mwanya wa kabiri, ku mwanya wa gatatu. Turahera ku mwanya wa 10 tugende tumanuka mpaka ku mwanya wa mbere. Niyo mpamvu rero biragusaba gukurikira iki kiganiro kuva aho gitangirira kugeza aho gisoreza. Ntabwo turi buze kurambirana. Ndagira ngo ukurikire iki kiganiro, ariko mbere yuko dutangira banza urebe niba warakanze subscribe kugira ngo ujye ushobora gukurikirana n'ibindi biganiro nzajya nkomeza kugenda n'ubundi nkugezaho. Narakubwiye ngo hano kuri Kizo Empire niho honyine uzajya ukura ibiganiro biryoshye nk'ibi ngibi kandi bigira icyo bigusigira. Ibi ngibi ntabwo mbikoreye kwamamaza uburaya, ahubwo ababikora bumva iki kiganiro hanyuma bigaye ndetse bagira ibyo bakosora. Ariko kandi nanone igihugu ndi bugarukeho kuri no list cyangwa se muri urutonde narwo rwari rukwiye kuba rwakikoresha inama, ubwo ndavuga urwego rwa leta rubarizwa muri icyo gihugu ndi bugarukeho. Hanyuma nimba ari uwo mwuga w'uburaya, dore ko uyu nguyu ntari nkwiye kuba nawitwa umwuga, kubera ko umwuga ni ikintu wiga cyangwa se n'ubumenyi uba warakuye ahantu runaka ndetse bukaba bwagirira wowe akamaro n'umuryango ndetse n'igihugu muri rusange. Niyo mpamvu rero ntabwo twari dukwiye kwitwa umwuga, ahubwo ni ingeso y'uburaya. Muri iki kiganiro uraza kwamenyera byinshi, dore ko na hano mu Rwanda naho uyu mwuga cyangwa se iyi ngeso mbi y'uburaya naho irahagaragara cyane. Ndagira ngo ntege amatwi untize umwanya hanyuma ngusobanure kuri buri kimwe gifite aho gihuriye n'iyi nkuru. Kizo Ipaya. Muri iki kiganiro ngiye kukugezaho urutonde rw'ibihugu 10 muri Afurika bifite abakora uburaya cyangwa se indaya nyinshi kurusha ibindi. Uburaya no gukora imibonano mpuzabitsina hagamijwe amafaranga cyangwa impano ni ikibazo kiri henshi muri Afurika, gitera ingaruka ku buzima, umuryango ndetse n'iterambere ry'igihugu. Impamvu nyinshi zitera uburaya zirimo ubukene, ubushomeri, ubusumbane mu mishahara ndetse n'ubumenyi buke mu buzima bw'imyororokere. Uyu munsi tugiye kureba ibihugu 10 muri Afurika bifite abakora uburaya benshi. Ku mwanya wa 10 turasanga Afurika y'Epfo. Igihugu cya Afurika y'Epfo kizwiho kugira uburaya bukomeye cyane, bukorerwa cyane mu mijyi nka Johannesburg ndetse na Cape Town. Imibereho yaho isanzwe isobanutse, ariko ikabigira icyuho mu baturage bafite ubukene bukabije. Hari abaturuka mu bindi bihugu baza kuhakorera kuko amafaranga ashobora kuboneka ari menshi muri uyu mwuga w'uburaya. Ku mwanya wa 9 turasanga igihugu cya Uganda. Igihugu cya Uganda by'umwihariko mu mijyi nka Kampala ndetse na Entebbe, uburaya ni ikibazo gikomeye nubwo amategeko abibuza. Hari abakora uwo mwuga mu ibanga, abandi bakabihisha mu bikorwa by'ubucuruzi bw'amahoteli ndetse n'ibikorwa by'utubari n'imyidagaduro. Ku mwanya wa 8 turasanga igihugu cya Malawi. Malawi cyane cyane mu mijyi nka Branteri ndetse na Lilongwe bifite abakozi b'uburaya benshi. Akenshi bigaragara mu masoko, mu tubari ndetse no ku mihanda minini. Impamvu nyamukuru ni ubukene ndetse no kubura akazi gahagije. Ku mwanya wa 7 turasanga igihugu cya Nigeria. Nigeria ni kimwe mu bihugu bifite uburaya bwinshi cyane muri Afurika. Mu mijyi ya Lagos ndetse na Abuja, uburaya bukurura abakiriya baturutse imbere mu gihugu ndetse no hanze. Bamwe bukorerwa mu buryo buhishwe mu bikorwa bya filime, ibitaramo ndetse n'ubucuruzi bw'imyidagaduro. Ku mwanya wa 6 turasanga igihugu cya Niger. Mu mijyi minini ya Niger ndetse n'ahakikije imipaka, uburaya bukorwa cyane. Abacuruzi bambukiranya imipaka baba ari bamwe mu bakiriya bakuru. Imibare ya vuba igaragaza abakozi b'uburaya barenga 46,000 muri iki gihugu cya Niger. Ariko umunsi ku wundi iyi mibare igenda izamuka. Ku mwanya wa 5 turasanga igihugu cy'u Burundi. Uburundi ukaba ufite abakozi b'uburaya barenga 51,000. Impamvu nyamukuru ni ubukene ndetse n'ingaruka z'intambara zagiye zibaho mu gihugu. Mu mijyi nka Bujumbura, uburaya bukorwa ku mugaragaro ndetse no mu ibanga rikomeye. Ku mwanya wa 4 turasanga igihugu cya Ghana. Ghana cyane cyane mu mijyi nka Accra ndetse na Kumasi ifite abakozi b'uburaya barenga 52,000. Hari uburaya gakondo bukorerwa mu masoko ndetse n'utubari. Ariko kandi
hakaba n'uburaya bugezweho bukorerwa kuri interinete binyuze ku mbuga nkoranyambaga zihuza abantu benshi. Ku mwanya wa gatatu turasanga igihugu cya Kenya. Kenya ifite abakozi b'uburaya barenga ibihumbi 113 cyane mu mijyi ya Nairobi ndetse na Mombasa. Ubukerarugendo bwo ku nkombe z'inyanja butuma uburaya bwiyongera cyane. Leta ndetse n'imiryango itegamiye kuri leta bakora ubukangurambaga bwo kugabanya indwara nka sida, ariko kugeza na n'uyu munsi umubare uracyari hejuru ndetse uracyakomeza kwiyongera. Ku mwanya wa kabiri turasanga igihugu cya Tanzania. Tanzania iza mu bihugu bya mbere muri Afurika ku mubare w'abakora uburaya barenga ibihumbi 155. Umujyi wa Dar es Salaam ndetse n'utundi turere tw'ibyambu ni ahantu hifashishwa cyane n'abakora uwo mwuga w'uburaya. Kutabihanira cyane mu mategeko bituma uburaya bukomeza kwiyongera muri iki gihugu cya Tanzania. Ku mwanya wa mbere y'uko tuhagera ndagira ngo unyemerere mwibutsa aka kantu. Ese wibutse gukanda subscribe kuri Kizo Empire kugira ngo inkuru nk'izi ngizi zitazajya zigucika, tujye tubana 5 kuri 5 mu bindi biganiro bitambuka hano kuri Kizo Empire. Nimba utariyandikisha mu bazajya babona ibyo biganiro bwa mbere, reba munsi no video hanyuma ukande aho handitse ijambo subscribe kugira ngo tujye dushobora kubana no mu zindi nkuru nzajya nkomeza kugenda n'ubundi ngutegurira. Mwibutse ko uri kumwe nanjye Kizo nk'ibisanzwe. Reka dukomereze ku mwanya wa mbere mu bihugu 10 muri Afurika bifite indaya nyinshi cyangwa se abakora uburaya benshi. Ku mwanya wa mbere turasanga igihugu cy'u Rwanda. Bishobora kuba bigutunguye ariko nanjye birantunguye. Nubwo igihugu gifite amategeko n'ingamba zo guhangana n'uburaya, mu mijyi mikuru nka Kigali haracyari abaturage benshi babukora. Ubwo ndavuga umwuga w'uburaya. Imibare ya kera yerekanye abarenga ibihumbi 12, kandi ikibazo gikomeye ni ubwandu bwa sida mu bakora uwo mwuga w'uburaya ku kigero cyo hejuru. Impamvu nyamukuru ngo ni ubushomeri, ubukene ndetse n'ihungabana rituruka ku kibazo cy'imiryango. Uburaya butera gusenyuka kw'ingo, kwangirika kw'imyitwarire y'urubyiruko ndetse no kwiyongera kw'indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Uburaya ni ikibazo gihuriweho n'ibihugu byinshi bya Afurika kandi kikaba gifite ingaruka zikomeye ku muryango n'ubuzima bw'abaturage. Kugira ngo kibonerwe umuti, hakenewe kongera amahirwe y'akazi, guteza imbere uburezi, kongera ubukangurambaga ku buzima bw'imyororokere ndetse no gushyiraho amategeko mu bikorwa. Kubaka igihugu kitagira uburaya bugaragara bisaba ubufatanye bwa leta ndetse n'imiryango y'abaturage bose. Kizo Empire.